95,1, 102,7, 104,7. Radio Rijeka. Šesnaest, 18, ako ste mislili da je ono što sam svirao do sad bilo sporo, tek sad ćete vidjeti, u stvari mogli bi ovo drugačije najaviti. Što radi glazbeni urednik kad mu ponestane inspiracije? Pozove nekoga u koga ima apsolutno povjerenje, samo problem je što se to meni već često događa. Doktor Saša Ostojić je sa mnom u studiju, čovjek kojeg smo zvali negdje oko Nove godine i reakcije su bile iznenađujuće, povoljne, pozitivne. Rekli su pravi čovjek u pravom terminu, pa ajmo vidjeti može li se to 2 puta ponoviti. Saša, dobar ti dan, već dugo pričam. Dobar dan Alberte, dobar dan slušateljima i posebno slušateljicama Radio Rijeke. Drago mi je da sam opet s vama. Opa, posebno slušateljicama, ima neki razlog za to? Posebni? Pa posebni razlog, žene su nešto najljepše što postoji na svijetu i sorry muškarci, ali bez njih ne bi ničeg bilo. Evo, Sašu sam najavio prošli put kao doktora, stručnjaka, čovjeka, prijatelja, druga i glazbenog fanatika koji, ako nešto nemate, a znate da postoji, to je čovjek koji će to pronaći. Meni je palo ovako na pamet dok smo razgovarali malo prije, ti si doktor, a baviš se i emocijama, baviš se i komunikacijom. Pala mi jedna scena iz filma Glembajevi. Kad umre stari Glembaj, onda tamo se skupi ona cijela svita i onda velečasnik kaže ko zna gdje je sada njegova duša i tako dalje, a doktor koji je isto prijatelj kuće kaže velečasnik da ste secirali i jednu jedinu žabu u svom životu ne bi tako razmišljali. Ti sigurno ne misliš kao taj doktor, jel tako? Pa čuj, emocije su u stvari nešto što nas pokreće i rukovodi našim životima. Kažu da je emotivna inteligencija od njih navodno 8 koje postoje, koje nastanjuju naše tijelo, upravo ona koja je ključ onog što nam se događa u životu. Zapravo, život je samo negdje 10% onog stvarnog, a 90% kako mi to doživljavamo. Drugim riječima, emocije nas hrane, pokreću motivi, u stvari sve ono što i činimo. Tako da, priča o emocijama nije priča o nekom virtualnom svijetu, o nečem što treba posebice za, dane kao što je sutrašnji Valentinov dan, iznositi kao nešto specijalno. Emocije su u stvari nešto što trebamo svake sekunde živjeti, otvoreno, jasno, bez ograda. Emocije moraju biti trodimenzionalne. A čekaj, kad već pričaš o tome, prije što krenemo na našu svirku, emocije, može li se s njima eksperimentirati i ako se njih proučava i stavlja ih se u nekakva pravila, jel one prestaju biti emocije tada? Pa definitivno emocije jesu dijelom sveopće globalne manipulacije, tako da je teško razlučiti te umjetne emocije od onih koje su stvarne. Svi mi negdje u sebi imamo jedno biće koje stvarno cijeni i može razaznati što je to prava iskrena emocija i ono drugo koje je u stvari produkt ovog života i koje je podleglo svim oblicima manipulacije. Vizualne prvenstveno doživljavamo stvari i događaje uglavnom kroz vizualni aspekt, negdje 80% informacije u stvari jesu vizualne. U tom smislu me inspirira doći na radio i pokušati danas s tobom i slušateljima ući u jedan drugčiji svijet. S obzirom da radio doživljavam još kao jedan onaj moguće neiskvareni medij u percepciji gdje poput onih nekih davnih trenutaka kad su se čitave obitelji okupljale ispred radija jednostavno slušali. Mm-hmm. Sve ovo drugo toliko konkurira svojim vizualnim smećem u stvari pogrešnoj percepciji, zapravo njenoj manipulaciji, tako da u stvari sačuvajmo radio postaje, sačuvajmo ovaj oblik komunikacije s ljudima. Pokušajte u glazbi koju sam vam pripremio pronaći dio sebe, dakle pokušajmo na neki način doživjeti energiju umjetnika koji su to stvarali kao izraz onoga što stvarno osjećaju. Ne zato da bude background za nečiji život, ne zato da bude komercijalni dio prodaje MP3-a u današnjem virtualnom svijetu, nego zato što su stvarno to živjeli. Stoga sam izabrao neke umjetnike koji su
eto, ova djela stvarali u najvećim dijelom u 80-ima, koje se pogrešno percipiraju kao nekakva kič frizura i kič glazba. Čućemo neke pjesme koje se rijetko izveze na radio postajama, a koje u stvari nose savršenu energiju. Mm-hmm. Ovo kad si govorio o radiju, kako je nekad bio, pretpostavljam da misliš na radio iz onog, recimo, filma Woody Allena, Radio Days. Mislim da je i radio izgubio dio te nevinosti. A ajmo mi na emocije, iako čini mi se da mi podliježemo, kao što si ti rekao, podliježemo manipulaciji, a ovo što se događa je upravo to, je tako, manipulacija emocijama. Ovo što se događa ovih dana. Pa, eto, sutrašnji dan, netko je rekao, iskoristio jednog sveca, jednu priču, da je to baš dan kad treba voljeti i onda napraviti industriju raznih igračaka oblika srca, iako ne znam zašto je u povijesti baš srce izabrano kao organ koji simbolizira ljubav i toplinu. Zato što ti srce zakuca brže kad vidiš ono koga voliš. Da, ali gledano medicinski, biološki, srce je pumpa koja ima 4 komore i fizički cijeli život radi dobro svoj posao. Koji bi organ onda bio bolji? Pa definitivno mozak. Mozak je centar svijeta, centar mikro i makrokozmosa i mozak je takav jedan potencijalni svemirski, doslovno svemirski simbol koji omogućava da svakom bude ono što stvarno želi. Samo je pitanje motiva, fokusa i konačno izražavanja emocija. A vidiš, recimo kod nas bikova kažu ljubav ide kroz stomak. Da. Pa možda pa postoje različite razine ljubavi i različiti ulasci, ali vjeruj mi da mozak kao sjedište našeg intelekta i emocija definitivno određuje što ćemo mi u stvari. Dakle, ono kaže se moje tijelo samo mjesto gdje ja živim i nažalost u našoj medicini, općenito u praksi, nekako se gleda previše tijelo, organ, stanica ili molekula, a ne shvaća se da upravo sve te razine pokreće neko tijelo koje uopće nije religiozno, nego je u stvari emotivno, energetsko tijelo. Zapričali smo se. Da, može, da. Ajmo mi na prvu pjesmu. Evo, prva pjesma izvrsno otvara ove dane, je zapravo ovaj sutrašnji dan. Energija jedne nevjerojatne žene koju svi znaju pod Niko. Međutim, ona se zvala u pravom životu Krista Pafgen, rodila se u Njemačkoj 38. godine, imala je dosta čudan početak života, dosta neko čudno djetinjstvo i već u 15. godini ambiciozna majka ju je poslala na Ibiku gdje je upoznala fotografa koji je kao fotomodela počeo fotografirati i dao je taj nadimak Niko. 59. godine već, dakle ko 21-godišnjakinja je došla do Rima, upoznala Federica Fellinija koju je odmah uključio u ideju da ju eto iskoristi za svoj film La Dolce Vita ili Slatki život. Tom ulogom je postala eto i svjetski poznata. Došla je 64. do Rolling Stonesa, snimila svoj prvi singl, međutim legenda kaže da je u stvari najbitnije za njenu karijeru, a ona je bila dakle i fotomodel i glazbenica i glumica, dakle upoznala Andyja Warhola koji je bio ikona eto svjetske umjetnosti, ali ne samo umjetnosti likovne, nego i šire gledano, koji je bio i iznad projekta Velvet Underground, dakle uključio je godinu dana u rad grupe, od tuda i Niko i Velvet Underground, i ona je 1988. tragično završila, zapravo ostaju nejasne priče, navodno imala samo infarkt, međutim ona je u stvari bila Dark Lady jednog sivog svijeta u kojem njeno crnilo u stvari bilo iskaz jednog krika za pozitivnom emocijom. Eto, da ne pričam više za sam uvod, moćemo poslušati Niko jednu prekrasnu verziju My Funny Valentine. Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart?
not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Dosta dekadentno zvuči ova Niko, a? Iako pjeva o Valentine Day. Da, pa stvar je u tome da nije bitno koliko kvalitetan vokal imaš, nego kakvu energiju nosiš. Ovdje je primjer jedne relativno nesavršene izvedbe, čak koja nije studijski ispeglana, ali nosi nevjerojatnu emociju i ono što je bitno, daje poruku u stvari svima nama da je svaki dan u našem životu Valentinov dan, što znači ljubav treba dijeliti i onda kad nam to netko ne da ukazom ili se nagovori igračkama da lažno nosimo emocije, što nije lagano smiješno kad vidiš da je recimo dan žena i onda se neki muškarci valjda samo taj dan godišnje sjete svojih nekadašnjih ili sadašnjih ljubavi i kupe cvijeće i onako ga nekako nehajno nose sa strane kao, ali ajde, to je taj dan. U stvari treba svaki dan dijeliti ljubav s ljudima i svaki dan reći onima ako je voliš. A sjećaš se one frke ko će predat razrednici? Da. One koje je najbolji, ja neću reći sad ko je predavao kod nas u školi. Pa ja se ne sjećam. Bilo bi zanimljivo. Da, mi smo zajedno išli u školu. E. Da, evo, polako dolazimo do još jednog nevjerojatnog energetskog bića. Čovjeka koji je rođen u Njemačkoj tamo negdje odmah na kraju rata, Drugog svjetskog, umjetničkog imena Klaus Nomi. Za njega kažu, to u stvari bio tenor, ne školovan, i za njega kažu da je bio vjerojatno najbolji vokal unutar glazbene scene uopće. To je vrlo ovako neobična ocjena, u stvari on je ovako vrlo čudnovat, ako pogledate na internetu njegove slike. Kažu da je osnovao dark cabaret, znači neko ko je 70-ih iz tog nekakvog tenorskog okruženja klasičnog ušao u novi val, bio i radio u Njemačkoj, Francuskoj, došao do New Yorka, tamo je svojom pojavom i općenito svojim umjetničkim dosezima fascinirao Davida Bovija koji ga je uključio u svoj rad. U stvari jedna vrlo neobična pojava koji je i ostao poznat, nažalost, i po činjenici da je u stvari prvi poznati glazbenik koji je umro od AIDS-a u svojoj 40. godini. Izdao je samo 3 albuma, 3 ploče, od koje je posljednja izašla 1983. godine, netom prije njegove smrti, i iz koje ćemo poslušati u stvari jednu hladnu pjesmu, kaže Cold Songs.
uskratili bi mi prije, ali se Baniću sviđa. Dakle, ovo nije Sandra Bagarić, jel, nego Klaus Nomi, jel? Klaus Nomi. I pretpostavljam, jedan od bečkih dječaka. Pa jest, on je u Beču karijeru svoju napravio u ovom opernom dijelu, međutim, kažem, krajem 70-ih je krenuo novi vali u alternativne vode, iako ova pjesma koju smo slušali u stvari klasična. Ali kažem, ovaj način pjevanja je poput bečkih dječaka. Da, poput bečkih dječaka. Rekli su da ga je jedino dosegao u povijesti glazbe Freddie Mercury. U smislu načina pjevanja gdje je crossover rađen između klasike i nekih modernih normi. Vidiš, Klaus, da je živ, onda bi mogao tebi zahvaliti, jer znaš kad bi se ovakva glazba zasvirala na Radio Rijeci, nikad da tebe nema. Pa čućemo sad u nastavku još glazbe koja se, ne više klasične, ali koja se ne vrti baš. Dakle, vi koji inače ne slušate Radio Rijeku, priđite bliže svojim prijemnicima, jer sad ćete čuti stvari koje inače ne čujete kod nas. Iduća pjesma ima jednu i poveznicu s tvojim radom, jel? Ti kad radiš predavanja svoja, eksperimentiranje u tvom radu, ima tu igre svjetla mraka, o čemu se radi? Pa ako asociraš na moj posljednji veći javni nastup na festivalu znanosti, drsko i bezobrazno asociram. 2009. u Rijeci pred 500 gledatelja, od 63 minute, 57 minuta je bio mrkli mrak. Nemamo vremena pričati o tome, međutim, eto, to je bio moj način da glasno kriknem o mraku spoznaje, o mraku današnje znanosti i o mraku toga da očigledne laži ili neistine promoviramo kao način života. Kakve veze to ima sa našim sljedećim bendom? Bend je interesantan, novi The Knife se zove, to je elektropop duo iz Švedske, oformljen 1999. godine, brat i sestra u njemu rade i ta pjevačica, dakle Karin, koja ima i svoj poseban podprojekt Fever Ray i koja inače i poznata kao vokal u nekim fenomenalnim plesnim temama benda Röyksopp, What Else Is There. Dakle, oni su vrlo interesantni, ne žele uopće nastupati u medijima, gotovo se ne zna kako izgledaju, nose najčešće kada se rijetko pojave venecijanske maske, relativno dekadentno i uklapa se ovaj koncept, međutim rade i koncerte u mraku. U tom smislu, ako si to mislio, eto, shvaćam zašto to rade. Je li poruka njihova ista kao tvoja ili jednostavno nisu zadovoljni svojim izgledom? ne, isto, koncept je puno dublje. Čuti ćemo jednu pjesmu sa njihovog LP-a, zapravo CD-a Silent Shout, koja je krasna, samo u jednoj drugčijoj obradi koju rijetko čujemo. Stvar se zove Marble House. I cut your nails and comb your hair. I carry you down. I wanted to see right through from the other side. I wanted to walk a trail with no end in sight. The moment we believe that we have never met, another kind of love, it's easy to forget. When we are all alone, then we do both agree we have a thing in common, it's what's meant to be. You close my eyes and soothe my ears. You heal my wounds and dry my tears. Inside of this marble house I grow, and the seeds I sow will grow up prisoners too. The moment we believe that we have never met, another kind of love, it's easy to forget. When we are all alone, then we do both agree we have a thing in common, this was meant to be. Now rest your shoulder. Dakle, The Knife, Marble House. Čudi me da u ovom tvom izboru nema Björk, ili je to prekomercijalno? Ali čini mi se da je to na tragu nekakvom, Pa izričaja. Björk je tu negdje inače
vokal ovog benda koji ima svoj projekt Fever Ray, u stvari pjeva kao Björk vrlo slično, iako ima još neke avangardnije ideje. Da, to je na tom tragu, ali eto, htio sam i neke tonove koje se ne čuje. Naravno, Björk je ikona jednog neobičnog pop pravca ili stila i u stvari nema na svijetu puno osoba koje su toliko umjetnički nadarene u glazbi, modernoj glazbi, da eto, pomiču granice i puno prije nego što to ostali mogu shvatiti. A ona pomiče i granice normalnog ponašanja, sam čuo, nemoguća osoba, jer čini se da je Wim Wenders s njom snimao neki film i kad su ga pitali o toj suradnji, on je opsovao novinar, rekao, pustite, nemojte mi nju spominjati, ne želim je više vidjeti ni čuti, nikad više ne želim s njom raditi. Da, pitanje je sad nemoguće. da li je to medijska manipulacija ili ono što sam skloniji tome da takve osobe koje imaju neobične energije, koji su jedinstvene među 7 milijardi ljudi, imaju možda i pravo da budu u tom smislu socijalno neprihvatljive za većinu. Skratit ćemo malo priču da bi malo više čuli. Tuxedo Moon je sljedeća stvar. Tuxedo Moon, što reći o njima, to je možda jedan od najboljih avangardnih sastava koji su djelovali prvenstveno u 80-ima, bazirani na elektronici, međutim oni su miješali svašta od new wave-a, džeza, eksperimentalnih tonova, uvijek su imali i saksofon i violinu, trojac koji je svakako Steven Brown, Blaine Reiniger i Peter Principle u stvari napravio neke stvari koje se užasno rijetko čuju na komercijalnim stanicama, ali evo, poslušajte u stvari kako jednostavna i lijepa može biti stvar kad je napravljena sa emocijom. To je sa njihovog najprodavanijeg albuma iz 1985. godine, dakle Holy War se zvao CD, a stvar je In a Manner of Speaking. Speaking, I just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In a manner of speaking, I don't understand how love in silence becomes reprimand, but the way that I feel about you is beyond words. Oh, give me the words, give me the words that tell me nothing. Tell me everything. In a manner of speaking, semantics won't do. In this life that we live, we only make do. And the way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Oh, give me the words, like you, I should try and give me the words to tell me nothing. Evo, ubacio se drugi, pa će se sad ubaciti treći.
slušamo Tuxedo Moon, In a Manner of Speaking, ne dajemo snimati, jel tako? Ne dajemo snimati, ovo su rijetke stvari, kao neki dragulji. Ko bi rekao da je u 80-ima bilo toliko avangarde, a? Pa da, eto, komercijalno gledano uvijek prođe ono što donosi nekakav uspjeh, novac. Ja strašno volim i onaj preostali dio 80-ih sa krasnim melodijama i svim onim kičem koji se danas eto, kao retro iskorištava za razvoj nekih novih ideja, u stvari nisu nove. Ja, iz 80-ih dolazi i bel canto, jel? Da. Dobro sam ja rekao, nije Bagarička, nisu bel cante i ona druga, nego bel canto. Da, to je isto Koji su jedan to? interesantan bend, vrlo malo ljudi zna za tu priču. Norvežani su duo, u stvari su se formili kao trio, kasnije kao duo i stvarali su vrlo interesantnu glazbu. Mi ćemo, evo, da puno ne dužim, poslušati sa njihovog albuma iz 1987. jednu vrlo jednostavnu pjesmu koja je, eto, meni uistinu preljepa. Slušajte riječi. Pjesma se zove Without You. Showed me heaven and hell. You said you loved me. Then you said you could do well without me. Puno emocija iskazanih elektronikom, uz pomoć u stvari elektronike. Mislim da je to nešto su 80. donijele novoga, je li tako? I to Pa se jesu, nastavilo dalje. 80. su imale priču, 70. su bile nekakva psihodelija u roku, svašta nešto eksperimentalno, onda je nastao i početak diska, pa onda punk, pa post-punk, pa novi val i tu negdje u tim trenucima novog vala su nastale možda i najljepše melodije i melankoličnija glazba koju evo danas pokušavamo reminiscirati kroz neke od rijetkih pjesama. Tako je u stvari sljedeća. Jedna od rijetkih bendova o kojim ne moram razmišljati, jesam li čuo za njih ili nisam, na ovoj tvojoj listi. Da. Konačno neko za koga znam, Cocteau Twins. Cocteau Twins, vrlo kratko, isto band koji je nastao 1982. Škoti, u stvari alternativni rock, ali koji je spojio nešto što se danas zove shoegaze, u stvari dream pop i noise pop, i to je jedna tanka linija između pitkog zvuka i onog gdje imaš nekakve gitare koje stvaraju nekakav noise. Međutim, kod Cocteau Twinsa je to vrlo, vrlo slušljivo, u stvari preljepo. Ovo je možda meni, po mom izboru, njihova najljepša stvar koju evo toplo preporučam za ovo kišno nedjeljno popodne u našem gradu.
Definitivno glazba za sanjarenje. Mi bi sanjarili još uz Sašu Ostojića, gosta urednika, za promjenu inače si gost predavač, jel? Da. Ali i ovdje malo si dotaknuo gost predavač, ali si gost urednik. Ukoliko i ovoga puta budu reakcije pozitivne ili još pozitivnije nego prošli puta, opet ćemo te zvati jer ostalo je, hvala Bogu, materijala za još najmanje jednu emisiju. Ništa, evo, zvali smo te da nam doneseš par pjesama koje se rijetko sviraju, ne kod nas, nego bilo gdje, jel tako? Pa i tako i zadnja pjesma koju ćemo čuti je svojevrsna premijera. Pa evo, za kraj sam ostavio u ovoj skali što smo danas čuli mog osobnog favorita, Francuza koji se zove René Aubry, koji je rođen 56. godine, vrlo interesantna ličnost, svira više instrumenata i komponira i za kazalište i za nekakve alternativne komade. Od 12 studijskih albuma ja sam se vratio na jedan koji je izdan 1990. godine. Pjesmu koja je meni osobno podizač. Naime, vidjet ćete, počinje relativno jednostavno, pjesma polako raste i evo, učinite to za moju dušu, za današnji kraj ove emisije. Opustite se, zatvorite oči i pokušajte rast kroz tu pjesmu. Ja osobno ju doživljavam u jednom trenutku kao da se okrećem i kao da se cijeli svijet okreće oko mene. Evo, hvala vam lijepa i čujemo se neki drugi put. Hvala tebi, Alberte, i poslušajmo. Samo nemojte mi previše na rast. Vratite se nazad jer poslije nas čekaju neke promidžbene obaveze. Saša, hvala tebi. Hvala. I zvaćemo te opet sigurno. Čujemo se.
door open wide for a man to be. Radio Rijeka. Rijeka. Rijeka.